नक्षा लँड सर्वे रिकॉर्ड पायलट प्रकल्पाचो सर्वे पुराय जाला. पणजे मडगांव कुंकळेच्या लोकांक सुनावणेक पब्लीक नोटीसची टायटल हक्क हरकती विशीं इन्स्पेक्टरा मुखार सुनावणी जातली. सदर चौकशी प्रक्रिये खातीर मालकी हक्काच्या संबंधित कागदपत्रां सयत पणजे जिल्लोधिकारी इमारती सर्वे आनी जमीन नोंदणी निरीक्षकाचे कचेरे हजर रावची सुचोवणी संचालनालयान दिल्या. संबंधित वाठारांत नक्षा पायलट प्रकल्पा कडेन संबंधित जमनीचे प्रत्यक्ष तपासणीचे मुख्य काम पुराय जाला. आता कलम 6 चे तरतुदी प्रमाण सर्वेक्षणा खाला आशिल्ले जमनीच्या संदर्भात व्यक्तीचे आणि संस्थांचे हक्क, मालकी हक्क आणि हितसंबंध निश्चित करपाच्या उद्देशान गोंय भूंय महसूल संहिता 1968 च्या कलम 14 आणि कलम 85 खाला चौकशी अधिकारी चौकशी करून भौसा कडच्यान आपयल्ल्यो सुचोवण्यो आणि आक्षेपांचो विचार करतले. Looked at the advertisement very much in detail and we found some discrepancies. First discrepancy that we identified was in the advertisement put out for Panjim. It mentions the people residing in the Panjim Municipal Council. Now Panjim Municipal Council is non-existent. So for a directorate of settlement and land records, to put Panjim Municipal Council, it should have been Corporation of the City of Panjim. Then I noticed that the time given for stakeholders to come and verify their records is 16 days. When I checked the Margaon and Kunkoli advertisements, I found it was 21 days. So this itself made me think, why this restricted time? That you are giving limited time, asking people to come to verify their records, land records, and basically land is a issue which is, foremost on the minds of people. Not because of anything, because of the recent land scams that have happened. 6 ते 27 जुलै मजगती पणजे महानगरपालिका क्षेत्र तिसवाडीतले गांव हांचे इन्स्पेक्टर ऑफ सर्वे लँड रिकॉर्ड सिटी सर्वे कचेरी पणजे हांगा नोंदणी जातली. 16 जुलै ते 14 ऑगस्ट मजगती मडगांव पालिका क्षेत्र इन्स्पेक्टर ऑफ सर्वे अँड लँड रिकॉर्ड्स सिटी सर्वे कचेरी फातोड्डा हांगा नोंदणी जातली. जाल्यार 16 जुलै ते 14 ऑगस्ट मजगती कुंकळे पालिका क्षेत्र इन्स्पेक्टर ऑफ सर्वे अँड लँड रिकॉर्ड्स सिटी सर्वे कचेरी फातोर्डा हांगा नोंदणी जातली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.